entrepreneur hlotling tak ni turin ka bei ve ngat ngata tu he kong hi step by step in karap chho ve zel ni kan shia ni asum dong te tan mobile application te software te le web apps te kan siam sak thina ni ka dream chu nakin zela kan namta na thil engmuni tak ti ve hi ka du ani ka ming chu lo nun tlo ania tuna hian chun pui ve ga kanom me ka chengrang le ngen mu season 3 a karon tel chan chu network midang te ne na in thun zom na thazok le her hriat tam zok kan lu ruang pumi tam tak nei tur le sang thayang ber thleng turin he sho hian karon tel ani chuanin keni hi Hillstack software development farm in kanin sang hi som hi pakhat khanin kanin din chho ve a keni hian in kan thil ti ber chu asum dong te tan mobile application te software te le web apps te kan siam sak thina ni chuan he show a hian in keni Hillstack team te hian in team angin kanon tela kanon tel pui ber chu loyalty program RFID based in mobile application through thawin kanon tel pui don bok ani plus 12 kan ni lai hian in kan entrepreneurship hi subject angin kan neya kan zirtir tu kan mathematics teacher hian enge kan aim in life tin min zota entrepreneurship tin ka changa khami tang khanin entrepreneur hlotling tak ni turin ka bei ve ngat ngata tu he kong hi step by step in karap chho ve zel ni kan shia ni he entrepreneurship khowela ka lo lu ve hian ka chung ti hian min support ma kan thil ti apianga zan min renga ya tele thil tur sang sanga an theng tokin min ola support na thatak ka dong ani kaming chu Emmanuel longki mania tuna hen zo no ma kan cheng meka chengrang le ngen mo kan tel chan hi keni Hillstack Mizoram te chuan tun aya na soka masona kan he in elna i ma na soka kan son theina tu atana heron tel kan ni kachung te hen min support thai me ma ka thil ti tum a ka soyang chu min support thani top mai ka dream chu nakin zela nupui fanau tena chen in exam na in ha na tlak chen fa ko man nei the na tur i bo sai hi ka dream ania chu lo chuan kan namta na thil engmuni tak ti ve hi ka du ani